restore the fortune of Zion. We were like those who were dreaming. It doesn't matter where you are coming from. I know the Lord will deliver you. Eradication, Amanayo said also. Restore the fortune of Zion. We were like those who were dreaming. It doesn't matter where you are coming from. I know the Lord will deliver you. Eradication, Amanayo said also. Nia yedu
na yɛn bo beto yɛn yam na yɛn no ato dwom aka ho yɛde ne gye na be yisian agyenkwa no aye. May the peace of God be with you this morning. Onyame asomdwe enka ho. Yɛde nkyɛ kɛse pa ma yɛ Bishop Dr. Yusu Ansa. Bishop Nyame asomdwe enka ho. Na me fan nkyɛ kɛse pa so ma the Right Reverend Professor Joseph Obri Yabuamante, the moderator of the President Church of Ghana, the clerk of the General Assembly, Reverend Dr. Nino Odonko, Papa Nyamiasum Jinka, Reverend Daniel Amakunyako, Ghana West Chairperson, outgoing. God bless you. Reverend Enoch Pobi, incoming Chairperson, Ghana West Nyamiasum Jinka. Dr. Kofi Entry, Paibonanti, Nyamiasum Jinka. Wa wuti me so Nyame asomdwe enka ho. Baba Nyame asomdwe enka ho. Enka ho se papa. Ba cho kasa den kakra e. O ho ye de. Nyame adom ho ye. Enti na yo anya ho no. Abusia baby a obia Nyame asomdwe enka ho papa. Edo aso de ofidi na to adom 106.3 na ti media to ebe no so a na aso. Ebe no so a na aso ana penzi so Nyame adum ode acheyen ana wasan amia babio baby a obia no betimi ne nyina bom na yasum anopai minimi say bebre aba Facebook ko ha mo ahase e ba da kra minu ha na mo kra mo Facebook ansa ma be say ayewa 05 06 07 08 or hadada abranti adwuma anyine ne ha ye dwuma ma wa hu say o ye dwuma ma shenen kombebre na ebebam ewe Yesu dem mu yo Nyame nka ho papa. Ofleta Francis, good morning Reverend. Glory be to God our Lord God Almighty for keeping us safe, for us to see the brighten day another day. Oh yes, yeah, kumi osi asumdwe enka ho papa. Papa, God bless you this morning. What you mean so adrenaline on Facebook, ABN, Udi wa woda na say obesene ye so kan bi ne no ne bompire no pay say the FBA no baswa ne no bia no e be kinkan de hye onyankopon edin enonyam. And escaping pon was a good morning. Pastor, I am highly touched by the cool music. Oh yes, you touch. Nyame enka ho also chia Bishop Dr. Yusu Ansa or Joseph Anche obete nenka at ofi achum Nyamenka ho kwame bempon Nyamenka ho pa. I was therefore I'm a paid a Adom 106.3, the number one station of the whole Ghana. Any so I said now if you Adoma hena okubiu baby Adom wo I'm a pay wadum and Adom so na yakasano Adom 106.3 radio station so near one. And I mean say frame Adom dakwa chance kwaku bass resofo konya brantie the pony unim de nyame be yawo abrabo ma no pay. Doctor nyame asomdwe nka me say otie nka nti e koswa be ma wonso abomina wo de o chefana basade bia wo yere no baba e bompai e nyame aduna ne odi acheyin won se share busumi ase nche ye kra July mu and the 7th month
of the year 2021. And Yamia Dumunti, it is so etiasi. The perfect month. Nyamia Dumunti or the Achaye. Into my any atifu in under Yamiasi, Sima Bako. Asafo Dixon is so beyond the Radiasi, the Radiasi Sima Bako, the Yamiasi, the Yamiasi, the Yamiasi, the Yamiasi, and pay the wasi. Every day you can see and pay to your show with the conclusion. Thank God for another day. It is just by the grace of God. Ayunyamiatum. Ewo yesterday mo. Umaya pejao. Umaya tonto. In the name of Jesus. Ayunyamiatum. Thank you. Ayunyamiatum. In the name of Jesus. Yada wase. Oh yes, Lord. Yada wase. Oh Jesus. Yada wase. Anope pejao. Anope tonto. Yada wase. In the name of Jesus. Just thank God. Benjamin. Ayena Dumuntia. Yeah, now was a yetia for already. Yesu Kristo Oh Jesus, we are alive by your favor, oh God. We thank you, we give you all the glory and the honor. In the name of Jesus, you deserve to be praised this morning. You deserve to be praised this morning. You are the Holy One of God. You are the Alpha and Omega. Lord, we thank you this morning. We praise your holy name. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Wow, okay, bam. Wow, shy Gina. Yes, Lord. Wow, be a bint mintum. Now, 2 months of bint me. Hey, Cantamanto. If I didn't throw yes to the home. I'm paralyzed. Efatao, if a bomb running. I've been pointing so what the enemy said. Woman, I fell at a chi. Or Pantia Yamawama. I said, what the boy? Hey, woman, for day. On halfway, when I hear down one of pay. Papa, yet I was shrouding. You can food. Said you was in that chair. Can we the mount? Oh, I'm Muslim swing and the Odia Chayan. From January up to date. It is just by your grace. It is just by your mercy, so God. You can see that was it. I'm a public here. You're the telephone in a shown, sir. You're the my gunner, a shown, sir. Everybody, the company shown, sir. You're the money shown, sir. You're the position shown, sir. Everybody, oh, my, I would tell. For me, you know, pay. And when Yesu Christ did him, Nipa, my when you don't show and sir, you didn't call our show and sir, you didn't mash show and sir, you didn't mema show and sir, you didn't penny show and sir, you didn't call our show and sir. Everybody, I want to cry them show and sir. Well, Krumini Crooked, same Crookie Trumu, it will be a show and sir. The Pajan Sawayan so. Nama AC ye. Well, Kaya one, any more grass in the Biata. And the Bremo, Nama AC ye. And we Yesu Christo Dimu. Ujidia Mayanka Amen Kasipa. Amen. Osaka Bakuka. Amen. The tractor Evanka. Amen. I was here, Uti Atum 106.3.
Jumadi asuni ebrene so na aso. Ye on Facebook, du betimi aba ho. Adom 106.3 on Facebook. Okopa on sabekan anase on YouTube. Okope on sa ebekan. Alape ye wura baba bento ewa ena yini be ma Dixon. Dixon na odikatis eba. Ye wono we nchen ha sei enchen so beti Dr. Mpaibo Nante so enka yini se Kojo Kubas and so anam kwaso eba Kubas nam kwaso eba baba yanko nyame asem Yohane asempa iti enum John chapter 5 verse 6 and 7 80 akwale ne yemfa mompa ya no pai Mpaibo upesa WhatsApp me abetimi akọ 0243 024946 bacho upesa frame dey pon na wa frame by say dey men frame WhatsApp me na fa na wo so pesa wo de ba na efa bra na yina ye hu say wo kan ho ene 0243 024946 na yina anya pa hye Nyankopon adi endo nyam Emma Amfo say good morning papa edasi nyame enshira sans na place la so ese onyame asomdwi enka mu nyina papa mehwe mo France no ha nyame enka ho papa Emma also nyame enkoso enka ho so twen wo South Africa nyame enka ho achemfo wo so na South Africa so e wo so e basa na nyina I miss akabom na ye ko ye nim nti bia wo so wo bia no for the natural news also kan hu bi na woni this adwumadi baba mbacho obetumi kan Bible menko ye hu ya kenka semi wo Yohane asempa iti num chichemu nsia ne nso eti enum enchemu nsia ene nso baba o mic no kasagu microphone no mu na onipa bi wo ho a wedding friendship aduasan wotwe na onipa bi wo ho a oba bi wo ho a bema bi wo ho a wedding friendship aduasan wotwe na ho mmeremu wa yare sa fi mako aduasa a enwotwe esa ye ka ho engwe onu na Yesu hu nu se oda ho onu Yesu ehu nu se oda ho no na ote se wache no na wo san te se wache no tina krofo e ka ne ho asem da be na obeko nti wo de nipa ho to wi ye oda ho ache enkrofo e ka ne ho nsem e ma Yesu kra eteye Yesu te se ye ka kwa ne ho asem se na wada ho ache wa trafa kwa ache wa disuja ache Jesus what to be fiache what hide there what check maybe no maybe you have stayed for one place for a long time. Don't give up mama kuma into two mama kuma into two mama mu kra papa na ho mmere mu no wa yare for 38 years Friendship do sangotwe papa ya bre na ho mmere mu yanko bi ne ba o ka kire no say pesa wo ho ya wodin papa na oda ho na wa yare ya che 38 years no Yesu hu ni say oda ha obi say ne say wo pesa wo ho ya wodin oh Yesu ensu tare oda akwani da ho no afibiara obofo ebebe ho no na wo abedika to nsu no wona ahoye odin ediga me ho me pesa na hoye medin ya aga me da me pesa na hoye medin ti ama me da sede me ya metimi akoto nsu no mu na me hoye medin na asem na Yesu ga cheme se me pesa na hoye medin na already me pesa me hoye medin akwani da asem hoye bisa no wo pesa hoye odin to aso na hiti de okan oyarefo no bua no se owura mi ni onipa bi a senso no hono a ode me be kwa akoto tade ni mu wo pesa hoye odin na afa na obabubu abukase di evie de obi adu kwa di evie de ta mama mi anhwe me papa so anhwe me ni obuafu obi I have no one. Yes, do you want to get where?
I have no one. I have no one. Mini obia. Ebia ma pay. Oni papa is asemi ye pe. Onso uni mobia. Ofa bi ani babia. Bra bi ani babia. Sabi. Uni kunu. Uni yere. Uni ba. Mini obia. Ya baba. Mini obia. Listen. Mini obia. As I say, uni mobia now. I whom you know. Sagana uni mobidia and what you hear Juma so much fear obia wow. Also mini obia. Me of MPP ni. Me of NDC ni. Anyam Bibiane Papa Mahama. Anyam Bibiane His Excellency Nana. And minimobia me conenche. Yes, sir. Obesa wo ya wote. Akware say minimobia anapai. Who do you have? When I want no. Ba se for you say boafo nko ani Awurade. Boafo ani Awurade. Nipa na otimbo nipa. Enche na won kwa na sawo. Na wo wi afi wo ho. No, we have you. Or say, I hear what you from Po etisa. One body, sir. Now, so Buffon qua. Hey, Buffon qua. And you're right. Yes, sir. Who so we Diana? I am your light and your salvation. I am here. As in Ethiopia. Yes, on your day. Then I use Sankachino. Yes, can we tell? Na samerekwa na obi edi manimu kan Yesu say me say sorry same kasa me konso so ekotomu a esa say yare na obi mu aminti me kasa me komu nso a na obi edi manimu kan ayi so onya na nyi so me so ko me kasa me komu nso a na obi edi manimu kan mama hinti when Jesus noticed him lying down, helpless, knowing that he had already been a long time in that condition. He said to him, do you want to become well? Do you want to become well? Are you really in earnest about getting well? The invalid answered, Sir, I have nobody. I have nobody. When the water is moving, to put me into the pool. But whilst I am trying to come into myself, somebody else step down ahead of me. Oh, Kimasundu. Somebody else step down ahead of me. Miyama jisa me kwa ababa sa miyama jisa me kwa no bi twamanim obi twamanim no bi asipeg gomanim no homani asipeg gomanim no yare aba no yahaw aba no owuo aba sa miyama jisa me kwa menye ni afosa ma ko school kakra ma wi first degree na so application ma chura some go interview is a damn pa young family near famine grow for interview the young family near famine grow for my church papa 30 years in me years give me that sort of fear me yama just me kwa no be entimenim kan some yama just me kwa you know something this morning may Jesus notice you. Amen. So, wherever you are, yes, may Jesus notice you. The Bible says when Jesus noticed, yes, who said, what the what channel? Now what is the for kind of was the Ben Abawari, the Ben Abakuchuma, the Ben Asuda, the Ben Abatoka, the Ben Asuba. Yes, who said, some condition, what Muno, Jesus, what Muno. Bisane say, Upesa Hoya with Diana. Upesa Hoya with Diana. And I'm asking someone the same question, but I'm asking you the same question. Do you want to work? Upesa Hoya Juma.
akwan se bi ni obia me ni obia me se me ye twuma na se me ni aban mu nipa bia me ofa bia ni aban ni mu obia ni wotumi aboa me obia ni wotoma me fesa no obia ni ho pastor square me ni obia wotumi aboa me. Yes, sometimes it seems you are alone, but let me tell you, you are not alone. You are not alone. You have Jesus. You have Jesus. You have Jesus. Somebody who is concerned, somebody who is care about you. I say, "Mufamo how and the mudaji and to me so." Is that me dream ho? So be you know yes, you know I say, I made the minimum junior, me dream. And then one day, so me know you pa. Me know you pa. Me know you pa. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. I said this Kabinam Enche as Dr. Babam. Enche Dr. Babam. I said for Isaac, yana Fred Dr. Mamsia. Papa, what's your papa? Order in Subran 38 years. 38 years. What's your no? On your new half. When I am trying. On your new half because I pray no say near Crawfordiano. Nisobo to my yebi. Oh Jesus. Nanso so. Obodo no where did I see obienti manim e kan that be so maybe say enti akwa no oni eja oni maame ho oni enu bia ho ba ya pono he has been rejected neglected Jesus Ose mini obia enti wiase na ye wo no obi bia sese wonya oboafo sise Imando kojo afendesin when you boafo Reverend Charles Adomtan kwa hey nyame no boafo you bia won no boafo o se minio I have nobody nemna kasa na mamu pono let me tell you about that everybody needs somebody everybody needs somebody na me da ho na me beba no me da wa then but kasade mani abere na payo it dropped my heart I say senya me dwene ho a oka nipa koma senya me dwene ho a oka nipa koma anope onyame nka obi koma man wate onyame nka obi koma man onyame nka obi koma onyame nka obi koma man I say I have nobody you have no one I have nobody e wo my da kra ne say oh when I dream say oni obia ono so na je no na Yesu jira ho I go say Yesu ka bo was me ni obia and when did see mo ma na say oni obia ma men ko doctor to was ma men ko doctor ho ma men ko doctor ho doctor Kofi entry doctor Mpaibo enante papa onyame asumdie enkan so abusuafo bachana o hote say dey nyame adom na akua ehon ye dey nyame adom ye nyina akua ehon ye dey kwa ku nyame adom obia ho ye akua ehon ye dey e da nyame ase why mama fantia atifo jo amma atifo jo papa kwa ku nkra brono bi wo ha ye fredo nipa hiamwa e wo nyame che kwan zo etese asase so bi ani ho ane ho so no akwankro dabida ya obi ho behia obi ho behia abranti ya kan ho asami infia dia sangotwe bishop 38 years and what na baby enti oni abusua oni adamfo oni okamafo na busuafo wo he ade ne se anopatutu bia bofo be hunu so nti wa betimi akotobo kan ebetimi abase traffic a ewo sa kwa no so no edoso ena bi nso a ba bia na busuafo eba ya ye ne kusi ye no ye beto no twene horo ehwachre nti so kase wo kwa
na obi edikan so ne o kan koko but infie bia sanwotwe o obi be kasa da braka it is a we kakra kra deka wuno me hu wa na me ni ho na so timi hu se e bia trimude bi ana se akwadro bi ewo ho na so se be ya ebema onyame asem abam enti debi Yesu a owo bia GPS owo bia GPS odi ba kwasa betum no Yesu owo bia GPS Yesu owo bia map ebi twa mu obro no so na Yesu sunim if you say but okay council now no so onim sa branch ya da wache o se onim se wache doctor no se nkofo o san teye onim ena wate enfie dodo a branch ya no de atena ebura no ho no na ye ngo Yesu because Yesu naga Yesu started na juma no we de enfie biasa owu ye no o koso no we de enfie biasa biasa ena we so Yesu nguye into only 33 years. Dabi. And my papa so adafu a brand home for 38 years. Yes, okoda na yangu Yesu mbo. Yesu. Na veni e be wo bi boafo. E brand home no. Obi nim se papa ya chewa ha. Nti Yesu tie. And na o kan so say nim. No no a owo abadaye e ma obi a. Emfa ho infie to a WhatsApp no wati. Na wadi. Na wadi. Emfa ho se wo busua na wuni busua. Da bida. Ono ne okamafo Jesus. Empanifo ka se aboa wo de bia no. Onyame ne prano. Enka Yesu betimi akoye bidu foforo a wo mefa brono no so. Enna hwe akwan watena ho atenti wabete kasa. Na ne yade no aka amana aye kasafo. Empe bebre no se wonni obi a okawasema wa wankasa okasama ho. Ane se ma kanse bebre. Okasa. Na se unnim ne de wani so a Jesus. Enye kasa. Ene me biro ha enye kasa. Ena suma sitio obentintio debi. Eye se obema wani ada onyankopon so. Enti Yesu ba ho no. Okoninche straight. Na nipa bebre ni ho ada. Na nipa bebre wo ho. Ena me ka se Yesu no be a GPS. Okoninche straight. Obisa na Asemba ko pe Abrantie. Ana wofa. Opese ho to wana. Afena Breyi ebo apawa. Obo akura na se ho ba bi. Abusia potentia mitim. Abusia fotrimu de. E wofa we kwado nya sika kura wa abo ame. Na say ni say. Baby e de makoti obi mpamasem. Na say eto de bia ye kasa. Ye kasa. Beduma ye mukra na bedia me nko amse ni manema bedia de me akoto transfer bi eduma bi me ka sei na ye sei na manager kura ba kura won fi me na me kuro ye mi sei me makura wa betiro mo fi me ni ade masi kasa hunu a Yesu sei o pese o ho etowana unim. Unlike a nipa bebrea, Bartimaeus say, now what Yesu can no name Yesu Timmy. Or no Bartimaeus no TMO for Yesu. It's not because I say, Papa, we order a brother hono. 1 Yesu and Kana. Unim ne Bobia. In take a Yesu do what no cats. Oh, I didn't come on my home to me. A bit about a 1 tea. And I want tea. Ana saye ne kasa nti onim ni se agenkwa bi betia be pie bro no so dabi enti Yesu bi say ni se o pesa ho to wa no
bra mini obia na say enti osa woni obia na ya paso woni obia 38 years fine bia na busu nyina ewu enti woni adamfo mra onya nyare ye no asetra be no ne afoforo traye a mfie bia san watwi obetimi de nipa bi abomu afa na mfo ana so ati enti ensamono emuodu aho okwan bi so enyo no akwaku bedwa hweya ebe bo ni akasakasa beto ni akasakasa osi me bo me ho ni amplified version say I'm trying if me yadwin se me kwa na obi so atwebe nti obi o wa doctor onyu se nka wo bono ho ni application wa tworo bi wa ye na ho bibia ase ko be bono ho de aye ne eso timi ye but oya oni obi a o obuafo bi ani o onye MP ni no onye NDC ni enu tire ka se boafo basre fo ka boafo nkwara enti me sure se kwaku ye beti be fa sem we afa ne benku be mi fa na suke be sa fa ne bio na me de chen ye be sa fa ne bio ye beti be fa ne benku be mi fa because na oyire ne ho kakra o enti wo do minima but ye wa class tell be a be tell be na se bibi ba na se yetu ka ko se obi be sheda se obe mo ahwe ase enye so be mo ahwe ase there but so be abon ho monde obi abon ho monde nti wa mo ho so kakra mfie dia san wa twere o de ne beche asafa ma bobo kakra o na me bona maten na me tore bia ma mia metimi se ma yire me ho na mia na yesi attack me yesi obi attack me ya attack me eti minya ayina no ni pesa miensa ye twa me ho ahia na ya je fi miensa mu se empanifo se edom eni sanyo so takrache oh Jesus enti wa we hwe we ye key person wo mu no e wa busien mu no na ye yi ni pa bi ato so so momma mani nkwakwa we ho momma ni nkwakwa we se ho momma mani nko na empanifo so ka se nipa na ho ni doso enti wona mo ha wo mpɛ ho asɛm no na bia insusue bi ne adwene bi akoso momma mani nko saa brantie ne awura we ho ye mane nware ye mane ntukwan ye bana dwuma nkoso enti ye sada ma fo se ye ne wo sere dabi ye moneta no keke ye moneta no oba bo nchen ase obijamu ensusu na obetie akwakoka obetie ewo eye nipa ho ade doctor next week nyame yadum na otimi ba e be sa fa baby foforo bi hu ne de akwa ni nyame nshira papa ya ba etie fo ne ahwefo nyina nso eje so nyame enu aye ordination ene ne manema bibre yama honambre kakra ya minim se modwuma asori ehu atiase nyame nemo ye shebusuafo nkran se emfa ho ebene ko a wada ho che wasemono ene we yade eti obuafo bi wa ha ye frɛ ne Yesu Jesus Christ o mane ba wa brabo mu a osesa ade nani o ye shebre sesafo onyame asom de nkamo nyame nhyira osafo mo amhwe Facebook ndo se de na to Facebook no so be hu Reverend Dr. Joseph Kofi entry ayo adna to wada dada nti wo hwe pa be hu se ona ade bobo ne kom bebre no to so title bebre Bishop nyame nhyira nyame nka ho baba nyame nhyira wonso abusia oti Dr. Kofi entry nka Dr. Mpaibo enante Doctor was say Yesu onimobi IGP address nyame nhyira no ne ye kan say abusia akwa na wadawa for 38 years on say me bom ho mo say me kwa ese bo no me besa me shego no Fabio Gama oye na so okosha na house foi nipa me nsa na maje bo na finizam no because ye makino nti na ya je finizam Fabio Gama ati ya timi ya she bomb no go for share obi safo ozo ya kotokoni na nka menye de beni menye de beni menye bishop uzanza nyina ye kotokofo so amfa bia say obi make ye no me she go na maye no ye make no
Obakasi ye di agro. I say ababona ye bono. To the be obi shada ye monetary spirit. What do I the botaye baba? So ma unko wani. O ma unya juma. Ye mo trafa ko sa. Ye mo trafa ko. Ni e mo juma bia ye. Da bia ni ye ko ni ye ba. Ni ye ko ni ye ba. Echira. Udi e ma unya juma bi. So in Baba what is a me kwa now be entimanim and then what yes Christ dream and then what yes dream Biara what na to be Biara as you was tava kwacha and then what yes dream and then what yes dream Obama yes sobre no Obama Omanyima ko yie and then Omasra Omama body mo Omasra Omama body mo and what yes dream yes do you want to get one a contract of you say get up Get up! Sorry. Take your mouth and walk. Sorry for okay nako. And then me show say, sorry what? Gary, show what I did. Nako, you be forward. Yes, make a call this morning, and that call will bring a change. And that call will bring a change. Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes, sorry, Ananti. Sorry, you get it. Whatever kwacha do. What time at minimum say what bread, minimum say what warrior check, minimum say bamba. Now so in the church way, I will Omwenim enwase Yesu ba mu no Yesu fa ho no Yesu twa fa ho sa kwante Yesu okofa ho obraso a Yesu be fa ho obraso a you be so obraso a Yesu be fa ho Yesu be fa ho ana pa Yesu fo bi fie ho Yesu de fo bi adwom ho ba bi a wotu ho Yesu fa 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 ho Kasarati I don't know pay you. To be Biara, Chama name, to be Biara. Oh, you see a quiet. Oh, my brother, oh, my Juma, yes, very bold. Massa to me, my own shares, my own shares, my own shares, my own shares. I want yes, let God arise and his enemies, be scattered. Let Jesus arise, let God arise and his enemies be scattered. Be scattered. Bible say open mutokwa na say fimi erade ne osawo so ne osawo so Amen. Hallelujah. Amen. Uti Adum 106.3. Jumadi actually a brand so na aso. Ye kan asem na fi. Yohane asempa eti enum nchemu nsia ene nsom. O se bra Yesu hu se wache na wo san te ye no. Jesus. Bisa ne se danfo. O be se wo ye de na. Ase baba nyamia. Enyamania obi na di bibia yemi. Obi na di bibia yemi. Obi na di bibia yemi. Enyamania. Yesu nyamania. Nanga mini mse meye odumo na so aye kwanche bode nwa wa ho abama anye nwa wa ho amanye enyamia me bo me ho madi bia ne asa twemia bamachi ba ne Yesu abamu yi ko wani Yesu abamu yi he will change your story. He will change your story. In the name of Jesus. He will change your location. In the name of Jesus. Ni ha cheno Jesus. Ne o ye yi no me be bo fo bia ni ho no akwa no se mi ni obia sister and I will bo fo na Ewurade Yesu di mu me ka fo Yesu di ma
Yes, sir. Make a full yes, man. Yes, sir. Yes, you know, Buffalo. Yes, you know, Buffalo. Yes, you know, Buffalo. Yes, you know, Buffalo. David said, the Lord is my shepherd. I shall not be in want. I rather me shepherd. Even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Your rod and your staff, they comfort me. Wabano, Pumano, and the chimney, and the yes to Umbrem Wati. Umbrem Mount, a man is ye. And found I, Unya MPP, Unya NDC, Uni political affiliation be a now yes, Bumwa, yes, Binya Jumai, a best surprise so. Best surprise so. I rather come home, rather am wow. Omania woman on 10 and mount. May God change your story. May God change your circumstances. In the name of Jesus Christ. The Yamaka Hono, Obra Swede, a bum. Ewe Yesu dimu. Nyame shira. That's never start in Kabu. Me was some ewo menchen enche bia na Bishop Dr. Husansa. I was say enyi wa fide no emfiasiri. Fatu ya na hade na wo yifi ya wo de kwai. Ha na dum ene shira wo. Minim radio station ya bom pa kan nyame asem dum da. He efi adwumre na bobes 80 kona mpa bon kwa nyame asem na kwanda eba na weyi ba na weyi ba na weyi ba na jawusu ba. No bia beba sa na kosi eskeso na dikino so dom FM na kwanda nso aba chese sa na meta this weba na ahifu weba chese masa hina pe haya na se utie make how stage we di amount say ti adom FM na onyame adom so be ye wodia. Amen. Arabai. May the favor of God be your portion. Amen. May the grace of God be your portion. Amen. In the name of Jesus. In the name of Jesus. May the friend Charles Koku adom dakwa. May your ba suffer. Anopai yeni aba koni comfort amufa ose owushe ne mama bi ose my adorable mom unkwa na adorable mom Madam Hannah Adobia yo ose we retired education is e achim oda yo isi region nyina kan ho no so ye uma nya hwan bawe hwan organizer ye kanya me as uma organizer chiafe na do wayi u profile ba akwanso no bia no want to o dia wo bi the fe na be as we ye bawe uma organizer and also mama mimi nyame nshira da bia o kan ho si nyame nshira on the team ni nyina wa ya de nyame nshira Joan ofi asamange se ubanda and ubabesra ye onu nia ba kusia nyame nshira mo insa no penso mutie mo wotem nyame nkan wa usia ye de enche bia na edwasi enye video fia enche kra bishop so besan eden de kan mame nkan omamode omonse bibiri aba na kakra kese o hwe Facebook na se de amanfo abaso no enya senketo kra enya senketo amadu fi was let God arise and let my enemies be scattered. Be scattered somewhere. And you're saying God richly bless you for an adulated word of God. Asema yem frame any demon. Obusia media me blame aso. Facebook one mo doso. Every pam ye be kan be edi amamo. Ba na de me yemfa wisi ebre no nti me pese me fa me Bishop Breno kra me fa Brena asema atomi. Enti me do sia amase ampa let God arise. Cynthia say God bless you. Amen and amen. Me do see your friend Charles Koku adom dakwa. Oti also for Dr. Mpaibona and Kofi drink and Baba so otenenka and enya be ma Kathy Dixon so otenenka. Nyame nshira odasene nyame adoma ebesan ababiu. Bye bye me do see.